سەبارەت بە زوو پێکەنانی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان لە دوای ئەنجامدانی پرۆسی هەڵبژاردن گفتوگۆکەم لەگەڵ بەڕێز سەربەست لەزگین بەرپرسی مەکتەبی ڕێخستنی پارتی لە دوهۆک کە لە زاخۆ لەگەڵماندا بەڕێز سەربەست لەزگین سڵاوتان لێ بێتۆم کاتتان باش. پێتان وایە ئێستا تا چەند پێویستە لایەنە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان دۆخی سەردەمی بانگەشەی هەڵبژاردن و پێش هەڵبژاردن بەجێ بهێڵن و دەست بە قۆناغێکی نوێ بکەن و لاپەڕێکی نوێ هەڵبدەنەوە لەگەڵ یەکتری؟ بله زۆر سپاس. بێشێکم گەهشتینە قۆناغێکا دی پشتی بانگەشە هەڵبژاردنê دوماهی هاتی و دەنگدان هاتیەکردن و ئەنجامێت دەنگدانê jî yê هەڵبژاردنê ev ro pişeveyekê resmî işlayê komîsyona serbexwe ya هەڵبژاردina ve hatine ragihandin. Bêşik em keftîne qûnaxeka dî. Ev ê qûnaxê jî çendîn rêkarê yasayiyê heye و جارê wextek pêwîst e heta ku skala û te'n û ew ê eger hebin wextekê pêwîst berdestê komîsyonê lazim e hebîtin heta skala eklat ken. Paşî jî rêkarê dî dê dest pê ken. Şwana jî cenabê Serokê Herêma Kurdistanê di daxwazê ji perlemanî ketin ji wê layenê serkeftiyê helbijardina ketin bu hindê ku dest bi rêkarê rûniştinê perlemanî bênekirin û hikûmeteka nû bête pêkînan. Hêştaziye em behsê vî babetê bikin. Bêşik niho qiyadet hizb û layenê serkeftiyê vê helbijardinê te'kîdiyê nav danûstandina da û peywendiya da pêk ve و em hêvîdarîn em pişên wextekê Kurd wextekê pêwîst ku pêwîst e hikûmeteka nû bête pêkînan çunku mebest ji helbijardinê amanca serekî ji hemî helbijardina ew e ku şer'iyetê bidete hikûmetê û damezravê hikûmetê û perlemanekê nû û dest bi kar û bar û desthelata Herêma Kurdistanê bi şêweyekê nû bo qûnaxeka dahatî bête durustkirin. بەڵێ بەڕێز سەربەست چ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی چ پارتیش خواستی ئەوان هەیە کە زوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێک بهێنرێت بۆ ئەوەی هەموو شتێک لەسەر ڕێچکەی خۆی بێت لە هەرێمی کوردستاندا وەک سەرۆک بارزانانی وتی یەک حکوومەت یەک پەرلەمان یەک هێزی پێشمەرگەشە بێت لە هەرێمی کوردستاندا وەکو چۆن ئەمڕۆژ نێچیروان بارزانانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان وتی ناوچەکە لە بەردەم گۆڕانکاریدا دەبێت پەلە بکرێت لە پێکهێنانی حکوومەت. پێتان وایە پێکهێنانی حکوومەت درێژە بکێشەیان دەکرێت بە زووی یەکلای بکرێتەوە؟ Ez bar dikim ne bes xwasta komelgeha nêvdewletî û ew sefare û konsulyat û ew welatê ku çavdêriya rêveçûna karûbarê siyasî dikin Iraqê û Herêma Kurdistanê ne bes xwasta wa tenê bîtin. Ez bêjim xwasta gelê Kurdistanê bi xwe ye jî û xwasta xelkê Kurdistanê ye ku bi wextekê zî hikûmet bête pêkînan, hikûmeteka nû bête pêkînan. Bu vê çendê jî bêşik cumhurcolê siyasî û danûstandin dê dest pêkin. Layenê yê serkeftiyê vê helbijardinê ku hemî gelê Kurdistanê û komelgehê nêvdewletî jî agedar e ku Partî Demokratîk Kurdistan serkeftiya êkê ye û êşiya piraniya denga ku pitir ji 800,000 denga xelkê Kurdistanê piştevanî li vê hizbê û vê layeniyê kirî û ev e mafekê siruştî ye ku ew gel layenê dî pêk ve danûstandina bikin û hikûmeteka nû bête pêkînan û ev e xwasta xelkê me ye jî nek xwasta komelgehê nêvdewletî ye. Ez nizanim dê çend vekêşîtin bes umniyet û hîviya me ew e ku şêweyekî an jî wextekê diyarkirî ku bigihne encamekî û rêkeftinê û hikûmet bête pêkînan çunku ev e berjewendiya Herêma Kurdistanê da ye û amanca Partî Demokratîk Kurdistan jî heqîqet bilind ragirtina berjewendiyê neteweyî û niştimaniyet Herêma Kurdistanê ye. بەڵێ براوەی یەکەمی هەڵبژاردن پارتی دیموکراتی کوردستانە پێتان وانییە ئەوەی کە دەبێت دەست بە جموجۆڵ و سەردانی لایەنەکان کات دەبێت پارتی دیموکراتی کوردستان بێت وەکەی دەست پێ کات؟
وكي ما بحث كري احتمال هر نهو يعني وان روجت شويجي دا ونهوجي دانستاندن و پیوندی هبن ناو بين بارتي ديمقراطي كردستان و لاين الديدا و شرط نين هجي همي تشتك راجهاندنا بتا بلاف كرن آنجي بتا گوتن مهم او انجام گرنگه و گهشتنا رکفتن گرنگه که رکفتن بنکرن بو هنده که حکمتانی یا هرما کردستانی کابینا دهه پیتا پیکینان و اگر خالد هاو بشنا بین لاین سیاسی دا گلک زورن و سر بنیات و خالد هاو بش از بارد کم آستنگ که گلک ها مزن نابیتن و بنا کمیتان آوندی یا پارتی دموکراتی کردستان جهات را گهاندن که ما وکو پارتی چه ویتور سر هیچ لاینی که دانینه و هم دست آشتی و برایتی بو همی لاینی که سیاسی درشت کنیم ای پارتی هیچ برجکی پیش وقته بید؟ شین خدمت آگل کردستان بکن خوین آقا دهاتی بله؟ پارتی هیچ برجکی پیش وقته بید با پیکنانی حکومت؟ تنها مرجت ما پاراستنا قوارا هرما کردستانه و پیس کرنا هرما کردستانه القوین آقا دهاتی و جبهه کرنا دستور عراقیه و دستبر کرنا همین موافد گل کردستانه و هرما کردستانه و حقیقت حکمت هرما کردستان کابینا ده پیوست کابینا همی جهابیتن یا همی شاروچکا و گند و باجرت هرما کردستان بیتن و ایک حکمت و ایک حزب پشمرگی ها بیتن و دیار جی دستور هرما کردستان بو وقیناغی جی دیسا او جی کاری که اولیت نسبت پارتی دموکراتی کردستان که مخابن چنده ها ساله حتی نکه هرما کردستان دستور خونی نه او جی بو وقیناغا دهاتی از بارد کم ایک کارت گلکت گرنگ بیتن برنامه او پارتی دا که استراتیجیت پارتی دا که بو وقیناغی جه بیتن بله برای سرباز لزین پێتان وایە لاەنە سەرەکیەکانی پێکێنانی حکوومەتی نوێ ئەوە هیچ پارتیەکێک لە لاەنە سەرەکیەکانی پێکێنانی حکوومەتی نوێ هەرێمی کوردستان پێتان وایە لاەنەکانی دیکە کوێ بن یان ئەتوانم بڵێم بە ڕۆنی بپرسم پارتی ئامادەیە بە بەیەکێتی حکوومەت پێک بێنێ دمینێت سەر دانوستاندن ئەو پەیوەندیە تێنەکردن و ئەو ڕێکەفتنێت و چێت بن سەر هەندێک دمینیتن آمونجت ما دیارن ما بست ما دیاره و هر لاینه که یه آماده بیتن پاراستنش هرما کردستان و مافتوی و برجواندیت بلندت نشتیمانی و نفویت هرما کردستان بکتن بشک ده او لاین گلک نزیکی پارتی دموکراتی کردستان بیتو ده وکی ما گوتی جی درگه وکریه و دست برایتی و آشتی بو همیا درشت که بله بەڕێز سەربەز لەزین بەرپرسی مەکتەبی ڕێخستنی پارتی لە دهۆک لە زاخۆ لەگەڵماندا بووی سوپاس بۆ کاتێ بێمەتاندا